Sisi inatuhusu nini jambo la dini? Hata tuulize watu, wewe dini yako nani? Inatuhusu nini dini? Zamani katika kuhesabu watu hapa Tanzania, katika kuhesabu watu wakati wa mkoloni, kupitia census, swali lilikuwa linauliza dini ya mtu. Tukasema sisi hatujengi misikiti, hatujengi makanisa, hatujengi mahekalu. Hili swali la dini ya mtu tunaliuliza kwa nini? Linatuhusu nini? Tunataka kujua umri wa watu, kwa sababu hiyo ina maana. Tunataka kujua kama watu wanajua kusoma na kuandika, hiyo ina maana. Tunataka kuuliza mambo ambayo serikali inayataka. Kuri Media TV ikiganiro ni urwigiro rw'amateka. Turabashimira uburyo mukomeze kudushyigikira mukora subscribe, like, share ndetse na comment. Uyu munsi dutangije urugendo rwihariye, ni urugendo rwo gusubira inyuma mu mateka ya Tanzania. Tuba tugiye kugaruka ku mateka, ibigwi n'ibirindiro y'uwitwa mwarimu Julius Nyerere. Mu myaka 1950, nyuma y'intambara ya kabiri y'isi yose, inkunda yo guharanira ubwigenge muri Afurika yaratangiye. Ibi ni byagezwemo uruhare na bamwe mu banyafurika bari barize cyane cyane mu mashuri y'abakoloni b'Abanyaburayi. Aba n'ababaye intwari bakaba barimo Kwame Nkrumah muri Ghana, Jomo Kenyatta muri Kenya, Robert Mugabe muri Zimbabwe ndetse n'abandi. Uyu muntu ni muntu kina n'ubukiri mu mitwe y'Abanyafurika. Yakoze ibikorwa bigiye bitandukanye. Ni urugendo rero muri politike byashyikirije ku cyo yise ujama polisi, ikaba rimwe mu bigega bitekerezo yari afite zagamije guteza imbere abaturage. Ikaba ari ishingiye kuri socialism. Tubaye ikaze. My last speech to the General Assembly, I have described events and trends and needs as we in Tanzania perceive them. To be silent when we see danger, to refrain from attacking policies which we see as contrary to the interest of peace and justice. To do these things would be to surrender our freedom and our dignity. That we shall never do. Thank you. Julius Nyerere yavutse ku itariki ya 13 Mata mu 1922. Avukira ahitwa Imwitongo, ni mu gace ka Butiama mu karere ka Mara muri Tanganyika. Yari umwe mu bana 25 bavukanye na Nyerere, umuyobozi w'abazaniki, kandi nyina akaba yitwaga Nyangombe. Uyu yari umugore wa gatanu wa Burito, wari umuyobozi wategetswe n'ubukoloni bw'Abadage mu 1915, nyuma bugahabwa Abongereza. Ibyo birumvikana neza yuko nyuma y'intambara ya mbere y'isi yose Abadage bamaze gutsindwa, bambuwe koloni bakolonizaga muri Afurika zazimo Cameroon, Namibia, Rwanda ndetse n'u Burundi, tutibagiwe na Tanzania. Nibwo rero Tanzania icyo gihe twa Tanganyika yaje guhabwa Abongereza nabo bayihaye iryo zina. Mu bwana bwe, mwarimu Nyerere yakuriye mu muryango w'abazaniki, aho yakoreshaga imirimo y'ubuhinzi nko gutera umuceri, ibigori ndetse n'imyumbati. Ndetse iki gihe yororaga n'inka ndetse n'intama. Kuba umwana w'umuyobozi byamufashije kumenya imiterere y'ubuyobozi bwa Afurika, ndetse yatumye abona amashuri, akaba ari amahirwe atarabonaga benshi mu bana b'Abanyafurika b'icyo gihe. Mu mwaka w'1934, Nyerere yagiye kwiga mu ishuri ry'ubutegetsi bwa gahuzamiryango Imwisenge mu gace ka Musoma muri Tanganyika, aho yatsinze neza akaba yarakunze kuba umuhanga mu byo yigaga. Nyuma yaho yagiye ku ishuri rya leta rya Tabora, rimwe mu mashuri akomeye ku Banyafurika b'abaturage muri icyo gihe. Aha kandi yabaye umuhanga muri rurimi rw'Icyongereza, yitabiraga ibiganiro abyo twita debate, kandi ashinga itsinda ry'abascout. Nyuma y'urupfu rwa se mu 1942, Nyerere yabatijwe nk'umukristo yitwa Julius. Naho mu 1943 yabonye buruse yo kujya kwiga muri Makerere College muri Uganda, aho yize iby'uburezi. Yaje kugira inyota ikomeye mu myigire ya gikristo, ndetse yiga n'ibitekerezo bya filozofi harimo n'ibya Stuart Mill. Muri Makerere kandi yashinze Tanganyika Africa Welfare Association,
yatanze ibitekerezo byo kurengera uburenganzira bwa Afurika. Nyuma yo kurangiza mu 1947 Nyerere yagarutse ku ivuko mu gihugu cye. Muri icyo gihe yagizwe mwarimu mu kigo cyitwaga St Mary's College cyari giherereye Tabora. Yatangiye kuba umuntu ufite imbaraga mu bikorwa bya politiki, ajya mu ishyaka ryitwaga TAA cyangwa se Tanganyika African Association. Iri shyaka ryari rishinzwe kurwanya politiki z'ubukoloni. Ashishikarizwa kandi n'abapadiri ba Gikristo, akaba yaraje gukomeza amasomo yiwe mu 1949. Muri uyu mwaka yagiye kwiga mu gihugu cya Scotland, yiga muri kaminuza ya Edinburgh. Nyerere yari umwe mu banyeshuri babiri bo muri South Africa bari muri Scotland icyo gihe. Yize iby'ubuvanganzo bw'icyongereza, politiki, social anthropology n'amateka y'Ubwongereza. Yagize uruhare rukomeye mu gushimangira politiki zo kwigenga kwa Tanganyika. Mu 1952 Nyerere yagarutse mu gihugu cye cy'amavuko. Yashakanye na Maria Gabrielle, umukristokazi kandi wari umwarimu. Aba bashakanye nk'umugabo n'umugore mu 1953. Iki gihe kandi yatangije ibikorwa byinshi by'ubukoloni byari bigamije guhangana n'ubukoloni muri rusange. Icyo gihe yatorewe kuyobora TAA twabonye haruguru, Tanganyika African Association, ihuriro ryabaye ishyaka rikaba ryari rifite imigambi ya politiki ikomeye yo kurwanya politiki y'abakoloni b'Abongereza. Mu 1954 Nyerere n'abagenzi be bahinduye TAA bakayigira Tanganyika African National Union TANU. Ishyaka ryiyongereye mu buryo bwihuse rigera ku 5,000 by'abamambure mu 1957. Yijeje abanyatanganyika ko ubwigenge butazazanwa no kwimwa uburenganzira kw'abanyaburayi ndetse n'abahinde. Muri 1955 Nyerere yagiye New York gutanga ikiganiro mu nama ya Loni ku byerekeye ubukoloni n'ubwigenge bwa Tanganyika. Iyi speech ye yakomeje kugaragaza ko Britania cyangwa se British y'icyo gihe ari bwo Bwongereza igomba gutekereza ku bikorwa by'Abanyafurika, cyane cyane byo kubareka bakiyobora ubwabo. Mu 1958 leta y'Ubwongereza yatangaje amatora mashya mu gihugu. Icyo gihe hari hagamijwe gutanga imyanya ku Banyafurika mu butegetsi. Si Abanyafurika gusa kandi bari bagamijwe kugira ngo bahabwe imyanya mu butegetsi. Hari harimo Abanyaburayi b'Abongereza nyakuri bakolonizaga icyo gihugu, ndetse tutibagiwe n'Abahinde. Nubwo Abanyafurika bari beganje mu gihugu, Nyerere yatanze umurongo w'amatora yo kuregerageza kuzamura uburenganzira bw'Abanyafurika. Byageze mu 1961 Tanganyika yaje kubona ubwigenge, na Nyerere mu myanya y'umuyobozi mukuru aba perezida wa mbere mu 1962. Birumvikana cyane yuko ibi byose byaba biturutse mu mbaraga n'umuhate yashyize mu kugira ngo Tanganyika ibone ubwigenge. Mu mwaka wa 1963 bivuze ko Tanganyika yari imaze kubona ubwigenge ndetse na perezida akaza kuba Nyerere. Byakurikiye yuko Zanzibar, kimwe mu birwa byegeranye na Tanzania, nayo yari iri mu maboko y'ubutegetsi bw'Abongereza. Yaje kubona ubwigenge mu 1963 nuko uwitwaga Sultani Abdullah ibn Khalifa ahitaho umuyobozi w'icyo gihugu. Bitamaciye kabiri mu mwaka wakurikiye mu 1964 yaje guhirikwa ku butegetsi n'uwitwaga Abeid Karume. Abeid Karume nawe ahita ashinga leta ayibera perezida. Mu minsi mike yakurikiyeho, binyuze mu bwumvikane ndetse n'amasezerano yasinywe hagati ya Tanganyika iyobowe na Nyerere ndetse na Abeid Karume wari perezida wa Zanzibar, basinye amasezerano y'uko Tanganyika na Zanzibar byakwihuza bikaba igihugu kimwe. Nibwo icyo gihe bafashe Zanzibar babiteranya na Tanganyika bihinduka igihugu kimwe cyitwa Tanzania. Aribwo bose bashinga repubulika yitwaga United Republic of Tanzania. Icyo gihe rero Julius Nyerere yarakomeje wa perezida, naho Abeid Karume vice perezida. Mu myaka 1980 Perezida Julius Nyerere wa Tanzania yashimwe na Perezida Jimmy Carter nk'umuntu w'icyubahiro ufite ubumuntu budashidikanywaho. Muri urwo rugendo rwe mu mujyi wa Atlanta, Nyerere yahuriye n'umwe mu baharaniraga uburenganzira bwa muntu witwaga Coretta Scott King, ndetse asura imva y'umugabo witabye Imana Martin Luther King Jr. Nyerere
yakomeje gushyigikira imikoranire y'ibihugu byo mu majyepfo ya Afurika mu kurwanya ubutegetsi bw'irondabwoko n'irondaruhu by'abazungu muri Southern Rhodesia ubu yitwa Zimbabwe, Afurika y'Epfo ndetse n'ibihugu byakorwagamo ubukoloni na Portugal birimo Mozambique ndetse na Angola. Dusubiye hejuru gatoya, nyuma yo kubona ubwigenge Tanzania yatangiye gufasha bino bihugu ngo twari tubibonye. Muri Afurika y'Epfo Tanzania yafashije ishyaka ryaharaniraga ubwigenge muri icyo gihe ariryo African National Congress cyangwa se ANC mu mpine. Muri Mozambique Tanzania yafashije itsinda rya Frelimo naryo ryarwanyaga ubutegetsi bwa Portugal. Icyo gihe nabo twakwibagirwa muri Angola hari MPLA, muri Namibia hakaba yitwaga SWAPO, n'ahandi hagiye hatandukanye muri cya gice cy'amajyepfo ya Afurika. Mu myaka 1980 Zimbabwe yabaye igihugu cyabonye amatora yasozaga igihe cy'ubutegetsi bw'abazungu, maze Robert Mugabe agashyiraho guverinoma yitwaga ZANU-PF cyangwa se yari yobowe na ZANU-PF. ZANU-PF mu magambo arambuye byasobanuraga Zimbabwe African National Union Patriotic Front. Ibyo bikaba byari intsinzi ikomeye ku ntego za Nyerere kuko Tanzania yarashyigikiye ZANU. Ubutumwa buvuga ku rwego rw'ubufatanye bw'akarere bwo kubungabunga amahoro mu Burundi bwayobowe na Perezida Julius KAMBALAGE wa Tanzania, aho atari igikorwa cyatangijwe n'imbaraga z'ibihugu by'i Burayi. Nyerere yashyize imbere uburyo bwo kuganira bwuzuye, akemeza ko n'amatsinda mato ya politiki agomba kwitabira ibiganiro. Yanasabye kandi kubaka inzego za politiki z'abaturage mu buryo burambye kugira ngo habeho amahoro arambye. Ibi biganiro byakomeje kugeza apfuye, na nyuma y'urupfu rwe kandi Perezida wa Afurika y'Epfo Nelson Mandela wari uyoboye Afurika y'Epfo muri icyo gihe yafashe inshingano zo gukomeza uwo murimo w'amahoro. Mu 1997 yakoze uruzinduko rwa nyuma muri ya kaminuza yizemo ya Edinburgh muri Scotland. Aha yatanze ikiganiro cya Rotian European Lecture ndetse anigisha amaseminari mu kigo cy'ubushakashatsi ku muryango wa Afurika. Leta n'ingabo zashyizeho amafaranga yo kubakira Nyerere inzu mu mudugudu we. Muri iki gihe iyo nzu yarangiye kubakwa mu 1999, ariko yayimazemo ibyumweru 2 gusa mbere y'uko apfa. Mu mwaka w'1988 Nyerere yari azi ko arwaye kanseri y'amaraso y'ubwoko bwa leukemia, ariko ntiyamenyesheje abaturage. Mu kwezi kwa Nzeri muri uwo mwaka yajyanywe kwivuriza mu Bwongereza, aho yajyanywe mu bitaro bya St Thomas Hospital biri i Londres. Aho mu bitaro hari mu ntangiriro z'ukwezi k'Ukwakira yahuye na stroke ikomeye cyane, ahita ashyirwa mu bitaro byita ku barwayi bakomeye. Yapfuye ku itariki ya 14 Ukwakira mu mwaka w'1999. Iki gihe yari kumwe n'umugore we n'abana be 6. Perezida wa Tanzania icyo gihe witwaga Benjamin Mkapa yatangaje urupfu rwa Nyerere kuri televiziyo y'igihugu, anatangaza igihe cy'iminsi 30 y'icyunamo. Nyerere yubahwe mu buryo bw'akarusho, aho radio ya leta yakimye umuziki w'amarira naho amashusho ye akerekanwa kuri televiziyo. Hanyuma habaye imisa yo gusezera kuri Nyerere muri Westminster Cathedral ku itariki ya 16 Ukwakira. Umubiri we wahise usubizwa muri Tanzania, aho wanyujijwe imbere y'imbaga mu murwa mukuru wa Dar es Salaam ugana ku rugo rwe rwari ruherereye ku nyanja y'Abahinde. Mu minsi yakurikiyeho hagezweho misa ya nyuma yo gusezera muri Cathedral ya St Joseph. Hanyuma habaye umuhango wo kumushyingura muri stade y'igihugu, aho abantu benshi banyuze imbere y'umubiri we bawusezera. Umubiri we barangije, umubiri we wajyanywe i Butiama aho yavukiye ku ivuko, ari naho yashyinguwe. Ni naho dusoje iki kiganiro, mbifuriza kugira impagarike n'ubugingo, amahoro n'amahirwe. Atwagaga ku ntwari ya Afurika cyane cyane muri Tanzania waharaniye ubwigenge akabukura mu maboko y'abakoloni b'Abongereza. Yendasenga Claude nk'ibisanzwe, tuzasubira ubutaha mu kiganiro nk'iki. Mube hafi mu bice bikurikira. Turashima uruhare rwanyu kuri YouTube channel yacu mukomeza kudushyigikira. Ufite ikibazo, inyunganizi cyangwa n'icyo twazagaruka ubutaha, watwandikira munsi y'iki kiganiro muri comment section. Surround yourself with people whose eyes light up when they see you coming. 2, slowly is the fastest way to get to where you want to be. And 3, the top of one mountain is the bottom of the next.
So keep climbing.